Welcome to our channel. Ese wari ubizi igisubizo niwe nabyaruze? Ese wari ubizi ko hari ibihugu birenga 50 bitemerewe gukoresha TikTok? Aho abaturage b'ibyo bihugu bashobora gukoresha TikTok, abapolisi babafata bakabafunga cyangwa bakaka phone burundu ku buryo batazongera kwibona. Ese wari ubizi ko umukire wa mbere Elon Musk ari kwifuza kugura TikTok akayifatanya na X? Ibyo nabyo nabyaruze. Muri ino video itaramara iminota 5 igiye kubikubwira neza usobanukirwe ijana ku ijana. Icyo turagukorera ni kugukoreshereza AI neza yitwa ChatGPT kugira ngo usobanukirwe. Twagiye bikwereke neza ijana ku ijana. Icyo biragusaba ni ukwicara ukiga ugasobanukirwa. Ese wari ubizi ko Amerika yigeze kujya mu rukiko n'Ubushinwa bipfa TikTok? Akaba ariyo n'impamvu TikTok ishaka kujya mu maboko y'abanyamerika kugira ngo aribo babashe kwikontorora ive mu maboko y'Abashinwa. Urabizi TikTok ni y'Abashinwa, niyo mpamvu Amerika ishaka ko umuturage umwe wa Amerika yayigura. Akaba ariyo mpamvu Elon Musk ashaka kuyigura. Ese wari ubizi ko Elon Musk aramutse aguze TikTok yajya mu baturage ba mbere ku isi batunze imbuga nkoranyambaga zikomeye cyane? Amerika ihagaritse gukoresha TikTok ubwayo yo yahita ihomba. Bikaba ariyo mpamvu TikTok izajya mu maboko y'abanyamerika one day, kuko TikTok yanze kujya mu maboko y'abanyamerika, Amerika yayifunga mpaka burundu, ku buryo nta muturage wa Amerika wakongera gukoresha TikTok. Kandi turebe ibihugu byose uko ari 50 bitemewe gukoresha TikTok, n'ibihora bifunga TikTok bigayifungura. Usobanukirwe neza ijana ku ijana. Katwinjira muri ChatGPT tuyibaze idusobanure, kuko natwe tuba twakoze urutonde rwacu, turebe ko duhuza ijana ku ijana. Intro. Tugiye kurebera hamwe ibihugu 50 bitemewe gukoresha TikTok, aho niba uyikoresheje bagufata bakaguhana ba intangarugero, kandi buri gihugu gifite igihano cyihariye. Reka dutangire. Ibihugu bifite n'igihano: 1. India, gufunga konti burundu. Afghanistan, gukurwaho ku matelefoni yose. Pakistan, gufunga konti kenshi no gutera warnings. Nepal, gukurwaho app by agateganyo. 5. Somalia, gufunga app burundu. China, TikTok yo hanze ntiemerwa gusa. Iran, gufunga app burundu. 8. North Korea, gufunga app burundu. 9. Syria, gufunga app burundu. 10. Turkmenistan, gufunga app burundu. 11. Uzbekistan, gukurwaho ak matelefonia leta. 12. Kazakhstan, gukurwaho app by agateganyo. Tajikistan, gufunga app burundu. 14. Kyrgyzstan, gukurwaho app by agateganyo. 5th. Russia, restrictions kubakozi baleta. 16. Belarus, gufunga app kumatelefonia leta. 17. Myanmar, gufunga app burundu. Eritrea, gufunga app burundu. 19. Sudan, gufunga app by agateganyo. 20. South Sudan, gufunga app by agateganyo. 21. Libya, gufunga app burundu. Iraq, gufunga app by agateganyo. 23. Yemen, gufunga app burundu. 24. Palestine, restrictions kumbuga. Qatar, restrictions kumbuga. 26. Oman, restrictions kumbuga. United Arab Emirates, restrictions kumbuga. Bahrain, restrictions kumbuga. 29. Saudi Arabia, restrictions kumbuga. 30. Egypt, gufunga app by agateganyo. Turkey, restrictions kumbuga. 32. Lebanon, restrictions kumbuga. 33. Algeria, restrictions kumbuga. Morocco, restrictions kumbuga. 35. Tunisia, restrictions kumbuga. Jordan, gufunga app by agateganyo. 30. Kuwait, restrictions kumbuga. 38. Bangladesh, gufunga. Indonesia, guga app by gufunga app agateganyo. Vietnam, restrictions kumbuga. 41. Cambodia, restrictions kumbuga. 42. Laos, restrictions kumbuga. 43. Brunei, restrictions kumbuga. 44. Bhutan, restrictions kumbuga. 45. Maldives, restrictions kumbuga. 46. Cuba, gufunga app burundu. 47. Venezuela, gufunga app by agateganyo. 48. Nicaragua, restrictions kumbuga. 49. Zimbabwe, restrictions kumbuga. 50. Ethiopia, gufunga app by agateganyo. Otro uburero niba uri muri kimwe muri bihugu wowe urabisobanukiwe. Ariko niba uri hanze ibi, TikTok iracyari free.